Haplas pa mo rin ing sakit at durog pa king pilobloban at kaisipan daring operator ning jeep hanggang ngeni antilang magdili-dili a pagpursigyan rang makapagbalik king dalan. Ing sukal rang loob king Department of Transportation o DOTR, magumpisa ket ang pangakong mepa ku ayuda niyang ECQ. Hanggang ang ngening GCQ, abala mo kanu, me out of place la. Ngening panahon na panikwanan rang makapag-comply king social distancing. Pepakit ng danyo mula manalakaran ng timong chairperson ng Confederation of Passenger Transport of Central Luzon o CPTCL, King CLTV News, ingkarelang setup kareng traditional a jeep. Pagpasok mo, medyo yung spasyo talaga ng jeep maskup pa mo rin po kakaluguran rin At sunilob ka, putkan ko lang po po ang bagya kanini rening kaya be ko pong pasahero nung komportable lang po nga tsukening plastic So, ito na yung new normal. Ingkutan ko po ngayon ka rening kaya be ko makanano ka komportable bala mo makadapok tamo pong plastic. Ampaya sir. Po. Marisangan po. Nga nang yumol, retangausan rang in-city limit a jeep reng i-customize rang mika plastic separator. Mumulay yamong metong hanggang 4 kilometro ing karelang prangkisa. 50% mo ing malyaring isake at 1 seat apart pa. Aparte king plastic separator, dapat eko mitutulid lupa ning kayarap mong pasaheros. Maribat kanuking sistema kareng terminal, panigaralan dang niyawat ing non-contact days a pamamayad o pamanyigil pamasahi. Bali, 1 seat apart tapos hindi sila harapan. Kung titingnan nyo to, yan, hindi sila magkarap, nakalisang yan po. Atin yung plastic yan Yan, hindi sa inyo na po niya na pagbibiyak kay CIO na ng syudad. Ang po po kay PTR, makanyan yung sabi mi. Lahat ng mga kailangan po nandiyan na. Ngayon, ito, ang usapan namin sa terminal, sila magdidisinfect ng unit. Mag-atete naman ng scanner, pero nag-prepare na rin kami, footbath, alcohol. Disinfectant. Tapos may no face mask, no ride. Ngayon, hindi pa namin may pakikita ngayon yung box para sa pamasahe ng mananakay. King kaburyan ang ipakit king publiko ing karelang pamagsadya, ikwamila pang sinilip reng mialiwang terminal ng jeep, Keti Pampanga. Ranking westbound ng Angeles City, abiyahing Porac Manibaog. Yun pong ginawa, kayo po kanang ginawa. Opo, gewage po. Kinostomize siya po yan Paki-explain po na ano la pong made, pakitala yan. Nano la po made din ngay. Plastic po, plastic Sariling pang sikap. sariling sikap po. Kawayan po, langgay, alang income, balo naman. Kaya COVID. Opo. Oh, dati lang waluan yan ay 16 laman. Yan ni walu niya. Okay. So, walo niya mo laman, dati yan 16. Opo. O mga nano kanini ingkabilyan yun, sakaling makanitaya mamuli. Tapos yung balo kanina na pinigay pa siguro magkayo, yung pasahe po, may balo makanalo yun. Keng datos na ning Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, miras lang mahigit 50,000 reng PUJ ang mamasada king mabilog a Central Luzon. Ang gana ngeni, alapang kasiguraduan, nung nibalaos lang midinan special permit, bang kanitang makapanintunan. Paulo G. Santos, CLTV News.